We are the revelry, we are the dreamers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan family gathering Katili Liluon. Tujuan daripada ini gitu loh. 150 orang hampir itu adalah turunan langsung dari Opa Daraini, Katili dan Oma Gula. Jadi ini harap diingat oleh cucu-cucu, oleh cicit-cicit. Insya Allah ini jadi momentum kita untuk meningkatkan solidaritas bersama keluarga. Holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know. We were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. Siapa kita? Dari mana? Katili Liluon. Sekali lagi. It's the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting. Bung Riton, kira-kira menurut Bung Riton apa maksud dari games ini? Games ini memang dibuat oleh tim dan kita. Itu tujuannya untuk mempersatukan, mempererat kekompakan Iya benar, iya. sepupu Iya. ya. Ya selama ini kita nggak kenal sakit ya, nggak kenal. Nggak saling ya. kenal. We'll light up. We have everything we need and we know. We were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. We'll light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know. We were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. Sepupu tante-tante supaya kita lebih menyatu. Jadi dalam kegiatan ini mereka saling mengenal. Ya, menumbuh kembangkan rasa persaudaraan. Ini harapannya bisa meningkatkan silaturahmi. Untuk masa depan anak-anak. Untuk menyatukan keluarga persaudaraan. Baik, luar biasa. Keluarga ini tetap kompak terus. Berkelanjutan, semakin jaya. Agar pantainya bisa dibuat pakai mandi. Karena kami Katili yang ada di Liluo itu adalah satu turunan dari Opa Daraini dan Oma Gula yang jumlahnya hari ini sudah sekitar hampir 200 orang. Siapa kita? Dari mana?